ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯤꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯃꯔꯤꯜꯗ ꯕꯁ ꯒꯨꯔꯨꯡ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 8 ꯌꯥꯎꯅ 9 ꯁꯤꯔꯦ ꯔꯥꯖꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤꯗ ꯀꯨꯂꯨꯝꯗꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯇ 13 ꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯇ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯔꯤ ꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯃꯔꯤꯜꯒꯤ ꯂꯣꯡꯁꯥꯏ ꯕꯦꯂꯦꯖ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯑꯁꯀꯥꯔꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯕꯁ ꯑꯃ ꯒꯨꯔꯨꯡ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 8 ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 39 ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯒꯅꯔꯤ इम्फालदगी किलोमीटर 52 लापना लेबा लोंगसाई विलेज की तोबुंग वेटिंग सेट एरियादा एक्सीडेंट थोकलिबा बस रजिस्ट्रेशन नंबर MN012119 असि जारबोकता लेबा थंफालनो हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लास 11 तमलिबी नुपी महिरोइसिंग पुदना स्कूल की एक्सकर्शन की दमक खौफुम दाम तमना लाखिबनी हाइरे लाइबक थीबा तौदोगतुदा लैखिद्रबसिंग अदुदी एयरफोर्स टॉप सिफाइदगी लाइसरम रोमा सही तरागा 8 जरफोक तोपदगी थंगजम चिंखई लेंबी सही तरागा 8 जरफोक तोपदगी युमनाम मेटखुवी सही निफुगा निथोय कोंथौजम पैरो कोंजिंदगी कोंथौजम मैनारिसा सही तरागा 8 थौफाल सफल तोंगबदगी सनासम किसन सही कुंथ्रागा निथोय जरफोक तोपदगी मैरांगथेम डोली सही तरागा 9 अंड्रो खुनौ तोरकनेंदगी फंजोंगबम रीता सही तरागा 8 जरफोकदगी लाइखुराम बीता सही तरागा 9 अमसोंग जरफोकदगी लोइतोंगबम आथोय सही तरागा 10 अशोकबम मियोसिंग अदुना हौजिक राज मेडिसिटी द मियोय कुलहुमदोय रिम्स द मियोय 13 अमसोंग क्रिफाडिसनी एडवांस द मियोय अमा लेकन अदुना लेरि मखोयसिंग असिगी मनुंगदा राज मेडिसिटी की ICU द मियोय 5 अमसोंग रिम्स की ICU द मियोय 2 अरुवा फिबम द लेकनरी हाइरे फ्रेंसना फंगबा पाउगी मतुंगिना तौदुगासी ngasi ayu pung 10 मखारुम ताबा मतमदा थोखिबनी बस अदु तोबुंग वेटिंग सेट की मनाक नकपा अदवाइदा मीटर 50 रुम वांगबा लोखादा ओंथाग्रगा मखादा लेबा लंबी की सरुकदा तासिनबदगी मिसिमिना अमदी अशोकपन कया अदु यावखिबनी ngasi ayu anganbadagi hawna स्कूल असगी कैंपसदगी क्लास 11 की महिरोइसिंग असि बस अनिदा तोंगदुना खौफुम दाम तमना लाखे एक्सीडेंट थोकलिबा बस असिना नपी महिरोइसिंग तोंगलप बसनी हारिबा बस असिदा पुन्ना महिरोइ 38 ओजा नुफा अनि ओजा नफी अहोम वार्डन नुफी अमा महाकी मसा नुफी अमा अमसोंग बस की ड्राइवर यावना मियोय अहुम पुन्ना मियोय निफुगा 8 तोंगतुना लाखिबनी थौदोक थोफम मक्तदा महिरोय मरी अमदी नुफी वार्डन अदु लैखिदबनी हाइरे थौदोक अदुगी पाव फंगबगा मनाक नकपदा लेबा खुंजासिंना चंगसिंदुना असोकपसिंग अदुबु कन्ननबा यामना कन्न होनाखि मखोयगा लाकमिनाखिबा अतोबा बस अदुदा तोंगलकिबा महिरोयसिंग अमदी ओजासिंग अदुनासु एक्सीडेंट थोक्तुना लेरिबा बस अदुदगी मी कन्ननबा होनाखि खोदगदुदा मरी लेनबसिंग द पाव फीबदगी पुलिस पर्सन सिंग अमसुंग एम्बुलेंस न सिंग बलाक्तुना असोकपसिंग अदु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा हानबगी ओइना लेकनना फुगातखि हॉस्पिटल असिदा फर्स्ट एड खरा पीरबा मतुंग फिबम लुना सोकबा क्यामरोम यावबदगी मखाताना लयंगननवा इम्फाल की हॉस्पिटल सिंग द पोखिबने बिष्णुपुर हॉस्पिटल यारकपा मतम असिदसु असोकपोजा नुफा अमा अमसुंग भाइरोय नपी मसा अमा सिना यावरखि हाना फ्रेस न फंगबा पाव असना हाइरे असीब हक्सांग सिंग अमसुंग माइरिलिन अमसुंग मणिपुर हेल्थ सर्विसेस के एम्बुलेंस सिंग दा हाबलगा जेनेम्स की मोक्तम द फुखि थौदोक थोपगी पावहेक फंगबगा मणिपुर लेंगा की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर S रंजन चो थौदोक थोफम अदुला लाकलगा असीब हक्सांग सिंग अदु एम्बुलेंस दा हबसिन बफावबा मसामंगना यावखि तुंगतो वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कोनथौजम एजुकेशन मिनिस्टर थौनावजम पसंत कुमार सु थौदोक थोफम अदुदा लाकतुना हाकथिनने यंगसिनखि मफन अदुदा हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर खोरम सासी कुमार मंगांग मणिपुर पुलिस की IG इम्फाल वेस्ट अमसोंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की SP बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की DC अमदी BJP मणिपुर पुलिस की लुचिंग बक्यासु लाक्तुना यंगसनखि थौदोक थोकपा मदुदा पाउमिसिंग द वांगांग लतुना मिनिस्टर रंजन हाई लाइबक थीबा थौदोक असिगिदमक्ता महाकी मैखेदगी अवाबा फोंदोकसरी थौदोक असिदा अवा अना तारिबा खुदिमक्ता लेंगाकी मैखेदगी पांगबा याबा मतेंग पांगनी थौदोक असि थोकपगी पाउहेक फंगबगा मनाक नकपदा लेरिबा खुंजासिंगना मी कन्ननबा लौबीरमलिबा थौदांग अदुगिदमक हानिंगाय लेतना थागली असिगंबा थौदोकसिंग असि यारिबा मखै थोगनतनबा गरी थौबदा पदमंगना चेक्सिन मिनासि हाना सुमहांगना मखताखि थौदोक थोफम अदुदा मणिपुरगी तंपाकी तोंगान तोंगानबा माइरोय लुपकी लुसिंगबा सिंगसु लाक्तुना यंगसिनखि मरगसिदा लैगिद्रबसिंगदा लाख मंगा पीरगनी यामना थीना सोकपसिंगदना लाख अमा पीरगनी से मिनिस्टर इम्फाल ईस्ट की टॉप सिंगथादा लेबा थंफालनु हायर सेकेंडरी स्कूल की एक्सकर्शन चटपा बस अमान ओने डिस्ट्रिक्ट की लोंगसाई विलेज मनाकदा थोखिबा लाइबक थीबा थौदोकता लैगिद्रबसिंगी इमुंगदा लुपा लाख मंगा फिबम थीना सोकलबसिंगदा लुपा लाख अमा
काहेना सोक्तबसिंगदना लुपा लिसिंग यांखै पीरगनी लोइनना असोकपसिंगी लायिंगबदा जंगबा सेनफमसिंग लाइंगांना पुथोकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबा बेरेना फांगदोखरे ngasigi thaudok adu laibak thibani amasung adugumba thaudok amukhanna matungda thoganbidaba oirasano thaudok adu thokpa matamda longsai gi khunja singna pulapna sangsintuna mateng pangpa social media da thagalaktuna amasung mari leinaba singda pau fituna matam chana asokpa sing adu laikhana bada mateng pangbagi damakta su thagale haike thaudok adu thokraba matungda health minister works minister education minister yauna mafam aduda chatuna madi question jenduna mateng pangkibadu thagali tungda thaudok adu gi matangda cabinet minister sing faunarba matungda laibak thiraba thaudok adu da laikhidaba singi imung da lupa lakh maga manga phibam thina soklaba singda lupa lakh mamam amasung kahena sokraba singda lupa lising yankai piragani ani yana khre Raj Medicity Rims amasung Krifa Disney Advanced Hospital da laikanariba asokpa singi layeng bada changba senpam manifu laigana pothoklagani hana sulak thoke Chief Minister na hai ningtham thagi matam asida singlambi da laisin kahena thava asina chathok chasin tawbada section haningi School gi mahiroi sing ningtham thagi matam da January tha fawada excursion natragna study torna singba chatpada athengba thamkre Chief Minister na hai gari thawriba singna lambi da lamchen tanabagumna gari thawwa si tawbigano School van thawriba singna su angang mayam capacity gi wangbada kahena puba lepi hu hayengda gi hona school singda verification chathaba hawnana ba DGB da khangankre loinana karigumba angang sing capacity gi wangbada puramba tarabadi ben thawriba miyoi aduda natana school gi mathakta action lokhatkani lambi da gari thawriba singna helmet ufagi hainabi thambiu madu uptaba sing phagatpagi thabak sing maka chathanaba khangankre Numit aba laptop laga state asida leiriba driver sing asi punna wakal taminana ba thawrap ama transport department amasung home department silaga bang thokna ba huana gani tawdoga tu da laikitra miyo singi ibung manung na nanghauriba awaba da laikhang na sarugyari haiki madugi mamangda Chief Minister na Raj Medicity Rims Hospital amasung Krifa Disney Advanced Hospital da laikanariba anaba singi phibam yangsingi loinana janem smoke da satuna laikitra singi phibam su yangsin baga loinana imung manung gi miyo singa su unaki Laibak thiraba thaudok adu da aso open nangkraba singi phibam Rims amasung Raj Medicity da MLA Surya Kumar na lusingpa Manipur Pradesh Congress Committee gi team amana chatuna yangsinkre Kongsada duga mari leinana MLA Surya Kumar na hai ngasi gi laibak thiba thaudok adu da miyoi kya asoka pan nangkiba amasung miyoi kya sikhiba du thamoi sokna nungaite manghai laibak thiba thaudok adu karamba mawngda thokibano kari asoiba gari da laikibagi habadu kumna thijilhaningi loidan laikidaba singi imungi mafamda laigangda matik chana lokatpam thokba thabak sing lokatpirakani habagi thajaba lai soglibai mung singi awabada su lainga ki maikedi mateng pangpirakani habagi thajaba lai haina mangna baka ta ke laikidaba singi ipung manungi awabada Manipur Pradesh Congress Committee gi maikedi awaba fongdok sari loidana aso opan nang badagi laikanariba singsu athoba matamda phibam phagalakpo oirasunu haike Nakalam romdana President na awaba fongkre Prime Minister na lupa lakh anigi ex gracia lau thokre None district ki manung chana laiba longsai village manakta thokiba laibak thiba thaudok amada mairoi yauna misi mina ki amrom thokibada India ki President Draupadi Murmu amsang Vice President awaba fongdorakre India ki Prime Minister Narendra Modi gi maikedi gi su laikhidraba amadi asoka pannangkraba singi mafamda awaba fongdokpa loinana laikhidraba singda lupa lakh ani gi ex gracia amasong Asoka pan nangkraba sing lupa lising yankai piragani ada lau thokre Prime Minister Office tagi thadorokpa cherola mana makatana hai school mahiroi sin excursion chatpada thokriba thaudoga si yamna laibak thibani thaudoga si mahiroi taret laikidaba amadi kya amana asokpa nangkiba si lebak asigi oina asauba mangjaba mane marmasna laikidaba singi mafamda Prime Minister National Relief Fund dagi lupa lakh ani gi ex gracia amasong asoka pan nanglaba miyoi sin lupa lising yankai gi mateng pinar palep kibani Thaudok adu da laikhidraba amadi asoka pannangkraba singi awabada sarukyari loinana laibak thiba thaudok adu da soktuna laikenariba sing athoba matamda phagalakpa oirasunu haike Parliament da Amit Shahna Chief Minister Biren bo thagatkre Chief Minister Nongthomba Biren na haudokiba war on drug ki khongchanggi sarukam oina Manipur da popi thaba lawfam singda horticulture gi mai marongna Mahut silapadi Union Home Minister Amit Shahna Chief Minister bo Parliament da MP mayam ki mamang da thagatkre ngasi Lok Sabha da lebak asda thengreba drug ki problem sing nainaba amasung laigangda lakwaliba khongthang gi matangta so discussion amagi pakum period in the Union Home Minister na hai Manipur da popi thaba lawfum hectare lising amarom yantalaga horticulture gi mai marong na bhot sin kiba asigi damak Chief Minister bo thagarpam thogi asigba project sing asigi matau tamlaga Rajasthan Madhya Pradesh amasung Awang Nongpol state sing ki damak semba hore
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯗꯕꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2013ꯗꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯂꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯖꯦꯔꯣ ꯇꯣꯂꯔꯦꯟꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡꯅ ꯇꯦꯔ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯖꯦꯔꯣꯗ ꯄꯨꯊꯔꯛꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ स्कूलसिंग विंटर वैकेशन लाउथोखरे चलिबा एकेडमिक सेशन 2022 कुलुमदोइगी ओइना स्टेट असि लैरिबा गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट अनएडेड स्कूल खुदिमक था असि कुलुमदोइदगी औरगा मथंग सही 2022 जनवरी 2 फाउबा विंटर वैकेशन लाउथोखले हाइना ngasi manipur sarkar ki education s ki director el nanda kumana notification ama thokre india da omicron gi bf.7 variant gi case ahum thengnare China da faktak na sandoktra misibina kaya maram thokaliba COVID-19 ki anokba Omicron BF.7 variant ki case ahum India da su thengnare strain asi Gujarat ani amadi Odisha da ama thengna dun ahujik phawada bioi ahum strain asna positive oiba thengna khibane loina da lakadori ba tha ahum asida China da laichat asina apunba mising gi jada humfu nalakpa yai hana akhang aisina phangdoknari bane loina na malem gi oina apunba mising gi jada taradi laichat asina nalakpa yai hana su Tongan par reporting da pongdok na kibat lai krabane COVID virus asi hauzik tapna mutation thoktuna anoba mongda lagli bane nauna sandorok ba thiengnari ba pheren makalasi hanadagi yamna hiana yangna sandok ba thiengnai adumana makphibam lunan asen hanbagi chang di nemi hana akhang aisina mot pinare aroibeda content sing asi ki markui ba pau khara asi ba pau dam jari ba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberi ba punamak pathaga jari channel asina domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi ramo loinana like and share tawu su kawi ka nupna makpo amakhanna thagajari